May San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseani. Totok na tumono na matilalaw na bunga ni dilang dugtog weekend to and ya kabin ni sing bukilulu ni tay nonto bata-bata di yung bulon to bata ni sambula da turangan marama durbo kino ko lewa ndak sa wole bikin nalayo ni siam tal chunga mai en kabi bina ka ni sing bukilulu ni tay katin ko bitin singa ni bulo me ronon dolu roso lo tol total sar chuka tos ling ni kaloko o siama chuka ben live ni radio bulun to patana ka binanga ni ko ni bulun ni mata binanga mai en be bu bale bo turang eso oni siama saka tu mekina en ka binaka ni bin garaba ni dai siama tu benga men onda bunola mani viti mai na bi matin tu mai rope wakta laki na bi matin tu na Pacific Australia New Zealand wakta laki na bi kemuni ni siama tingo en bunole bo merke en ken bi state to do sara ni bulun benaka biokan ni siamo tunggu California, korturang may Sacramento, Sonoma County, may Santa Rosa, may na East Bay, may Haywood, kina bibo no Palicata, may Antioch, baka nini binakatal nga bikamunin na siamo chukumay. The Bay Area lebungo San Francisco Lomani City totoka bago tu nan raki bakile chuko na kata-kata na ngono go indole kabi ngamai kito bakila tal tu mata-mata nin raki baka bini bina kata tal chunga ni siama tal tunga me bio kani na bibu no ndu india so nomuni taka na bi korni taka mai non tu no Lomani Beach na bi office to doko ni bi kampani lebu bakta laki na bi tambani mati ni tu ni bulu bina kan linga ni lawa bakta laki na bi kemuni na linga ni wau ni non tu no na bi kampa to doko ni mati valu so abi kemuni talangan
Abing karabi da tampan di bibakan dun taki na bi poli bi sto tok sar non to bonua ni bulu benaka ni matu benaka mai ena ka benaka ni ko bakata laki na bi kemni na takata na be station ni mbok buka to tok sar non to bono lama ni bici itu ko baka sama ya bi kemni talangan UN personnel na bi matin tu to tok sar oni bin karabi tu kinda pambula lagi nama to bale na tiko sai mai taya mai le penoni bakata laki na bi kemni na base tu mai Jordan mai Tel Aviv pakatalan kina mai Afghanistan mai Iraki pambula tu yang di tabali loti tamani gen nona matu bali baka nuni binak sa bole na bingara binak chiko en ngau nongo pakatalan kina bikemni oni base merke na lubebiti en kembali lebu ni mati balu gen mati bale wai isambulu binak talangan na bingara bitu na be bononi giveaway wai en ngau nongo serdo tugu tumbekan da mabunda ni tundai manibusi mai Pennsylvania do bulu benaka watalaki na mai North and South Dakota do bulu benaka mai Texas mai Arizona puno sona puno go California kena wi ponu duin dia so oni sama to mai kina en kai benaka ni dai kilana dava kinta bagi kemuni na bulu benaka kena marau na radio bulun do vanta en kai benaka bengara bi en dai no da bitokani senga ni bisau en ngai dava na bitu na koloko ndra barong serin da rongo da tu soni tuku soni talno la sambeka watalaki no to program ni nama ka mai na kai benaka ni kuwa oya na nongu tisu nongu bonu artom bita pata chikon na mate lawa song lotu benaka rongotangan ni archiko boli mai lawe zakin na ngonongo ngasi lebu ni lotu New Methodist tal-talangasi atu hulono baga nuni benaka tu yang na buku di bingarabi ken na baga te chikon itu benaka en be bonu eso baga tilai binga mekina ramai liu sakau talani kina en ngon ngoli pa bulan tagi tu kina nembula kina be kato to sar en ngon sar ngongo ni ta pakana mata juga nembula samber mai pa bulan telnga bikim ni ndo pa mai en non to salika kambur lagi benaka en non to live en ngon ngo elo benak sar do kana like ngai share ta tu ke bakai rawa sa to saroya en ka benaka di ko bulan benaka be malala ngabe sini bulan benaka tel marama tau benaka na siamo mai Australia ke dolo humble mai Tamworth mai Australia telenga ni sambulo benaka lube biti oni bingarabi tu en bingarabi di nek so era taka tu na be aboto ale levu baka mati bulu makau baka talaki na so era taka tu son valni tone loka so era beti boni kau tu do bulu benaka mai Griffith mai Australia baka talaki na so era taka tal tu na be family levu en buku di bingarabi di nek mai New Zealand ke Australia so era ngolenga en so na private contractors en ngonongo sa baga nuni benaka tu yani be kemendo baga nuni benaka talanga ni cucu boturang mai takau ni tembo ni bulu benaka na turang tu imbua ken bi matu bali baga turang to sar ni o zabuta bambu lagi be rat kini coci ramasima ni sambulo benaka gemu nang sabule do bitoka de naka benaka ni ko bambu talanga be Israel tawake kerto na leo ni tim ni longani ke na visa rugby club ke ambati na hall mai longani baute lebu baka mimbi we rauna manindi ke nandoni baka tabulidi o eto ni ke mosese do sambulo benaka leo ni timi baka turanga mai longani ke na visa rugby club en eka binaka di bingarabi dindai baka binaka tagi chukuna bitokani enda sana baka rau tega buya ningo me dana rongo ser tu yani baka malua pola mai na munibina nume na ka binaka ni kuwa so talan baka na ser ni binakata golela ke Gilman mesa statu kin onto vital noa wow di sambula bula
Bilang sa ulit turun kinamara maduro kinakonela waya na sirya may pagkataka rikenda ruwalenga ni sember ni darongo ni rongo mucha sa nagay siya matuya no dobing karabe na kabi dobing karabe din tay lala ki Gilman nguta ki lansa suba isa may bichika da turango do ngun lala ka saunti enta bo binaka katuri bo binang sartu kan tumon ra na bingo no todo sar daran rongo da lestu kida en radio mbulon do patan ni talon ni ser mo ngula ta beka pakatapa na nondo wikilai en kena mosi ndi na bulo binaka na ita ndia masini lol mo bulo binaka kemu bakatalang kinabay around na Kenya Brothers ndua na Melebu San Francisco ilaitia tama imbeka ndua na Melebu talanga na Korturang may Sacramento ndo sambulo binaka tapal kala binaka bita manichiko ena kabi na kuwa dere reyanga benta sana rongo tamandani na nonda rongo ena kabi na kuwa da kilara na kaya tu chukome nonda ponua kena vese burubura nangito talanga tu sangke tomana tu ed nonto wingarabi en radio mbulon do bata me coach kenda robata mai. E sama i paka tengu i tupuka wawa me tolu sanga bulu na singa na i songo paka politiki na Fiji First kena tolu tale na i songo paka politiki me buana acting registrar of political parties na buku ni kena sanga ni paka muri na lawa rusanga bulu kaono rua na lautu ni songo paka politiki ni ronondolo tini katulu na tolu tale na i songo se kwa na All People's Party New Generation Party kena We United Fiji Party e kai na supervisor wakatawa ni winding ko ana mataidiwa ni wasi rusanga bulkawa no ruo ni lawa engan rebiki na gibere kede na songo ba politiki marabaro tagawa na registra ena loma ni tolu na bula na tukutuku ni kene sau na banga taki lavo na yau tunde i kene ndikebi mebwa ndua na ndau ndikebi fika na nonra tukutuku bai lavo kame banga dina taka na Fiji Institute of Accounts. E tukuna ko mataidiwa ni sasoli kini songo ba politiki todo ko en dona bula marabaro taka kina na tuku bai lavo me do mai na karusa bul kadio ni singa ni April ni amba kyongo ia me do mai ni kwa na ba na songo ba politiki ngo
tu sember ni sulia indonaka tukuna komata idiwa ni sa na dengu tu bawa na songo ba politiki ngo me tul sanga bul na singa kasa solita le ono sanga bul na singa me waliki na lengo ngo kebaga isenga esa na mbokodi na songo ba politiki na ngona mai ba dingi tu kina bawa wango ena sanga ni dondonu wana songo ba politiki mena didi baka indonaka kure ni sa sulia utina nona ibola kina bana songo ngo merto baruta ka boibola na veka era tau kena ka merawaka utana nonra elisi ni bure ni labo ka soli ena kena esama medha wani karusa ngulua dio ni singa ni bula ko Aprili ruatale na songo ba politiki karusanga ni baka utana nonra elisi ni bure ni labo seikwa na Social Democratic Liberal Party ke na People's Alliance tukuno ko matidio ni kepaka na sanga ni ba muri na la rusanga bulu tolu va esa na somoti ni songo me rona bula dunan rona dola kana rautalanga ni nambo koditania na loma ni tolu sanga bulu na singa mayongo esa na dabati no tolu sanga bulu na singongo ene ka rusanga bulu kadiwa ni singa arto redara wana timi ni kandi kebati na reli subi ni mbosile boturanga ni sanga tiku ni biro rauna ve na ve kaindo no medidi pagi kina na mbosile boturanga ena ngonongo kaba akina na ve singa ni mataka ongo endona kawai e laveta da kitiku mai ne lilu ni timi gandi kebati na kena reli subi na mbosile boturanga ko Dr. Chone Mbalen Roka tukuna kombalen roka ni mbosile boturanga endondonu me bagai naki varita kombalen roka ni nandondonu mena rungo di telenga nonra ka sama kena nonra rai na we kanda na India tukuna ko Dr. Mbalen roka nirtu sa bolo tiki na sona songo ni we kanda na India membeleta na tiki nongo kure ni mbimbi telenga nonra rai na itambongone membeleta na mbosile uva turanga tukuna ko Dr. Mbalen roka ni sanga ni lebu na bawa tutu ngole mai bira na itambongone na buguni nonra rai na kena toyo buta kitale na mbosile uva turanga kwa ni nonra indusi oka kina na kena toyo buta kitale na mbosile uva turanga ka boi na nonra itabi merekila bobinaka na bawa tutu ena teka buta kitigo na singa bugi lulu kena lotulego na madhomengo na mbosile uva turanga kana ba iduritigo mana yanu uva turanga kombau tukuna na chama ni matambosi ni sana ko serua ko choeli thawaki ni rusanga ni vese matibina kana mbosi le bo turanga ke kenda na ituki ba tura ko thawaki kina matambosi kandi kepana kena reli subi na mbosi le bo turanga ni nandondonu metiko na mbosi ni bunu ambaleta ngo na matambosi reida na bika embaleta kangan reba na ituki tukuna ni ngo na bunua mai dhavugatiko tukuna ko dawa kini kena mai bawui na mbosile boturanga ena ndondonu mena yadubira na leni bunu na bika be busakitaki ena matambosingo ya daba na isiama mena mbosile boturanga metarasara na banua na toka na usa na toka na matangali na usa ke na banua endo talanga ka ya lichgo wikito na sano seru ka sa lei i raumbi wata chugo na ulutangan ni bonua wata na ulutangan ni wata rita sama ni ndau ke la kona nungu wi barara mata ki bir tur ni no mendambe no bosi bonua beta sei ko na bosi bonua na bosi de ni non dandambe bonua me baganga na bosi le woturanga na bosi de ni kenda na itauke ndarida da ke na bosi woturanga bosile buaturang ubarita kacuan beira na lomonia sano siru na bosi bonua sai kwa na bosi dedere nindo na bonua e ado kina na viva tabulidi e ado talanga kina na kana mbuli libu na lawan ni bonua me sotaba chugo na kana maroroi chugo na itobo ni balbala ni barau ni bonua e libu na ibarau sa duru machungo na nondo bonua me baka usa barita chugo sa dona koro durumiania na nonrai bala na dorobo sa durum mengo na woi ni mati ni ba mati tak sena drugs rosa daga batana ministry ni umbula kena tamba daga ni wai na nonda bunu ene kena ba sangarai indoni buri ni wai na malio no suri kisuba
sa sasanga tiko na matani tu me walia na lenga ni wai mai lami suba me adhoki na usuri. E tuku na turanga minista ni ongo na iwali ni tuba wawa ka me waraki kina na kena wadabare na project mai viria. E wakala suya na director ba tawa ni bali bola ni ndo bimbi takini matani tu ni tukuni bua me wakatotolo taka na bibanga ngai membeleta na be kisimbimbi e ba itabitu kina. E tukuna ni sang nindu na be taratara ba politiki ya dhoba membeleta na kisi ni borenge mbani marama Ayaz Sayed Kayum ke na komisna wadingwi ko city be ni ingilio. E sang ni bandin din taka na director ba tawa ni ndo bimbi takini matani tu ni kisi embaleti rene bo leslesivo matani tu sauti e kawaga politiki. E tukuna ni kisi kedongo erato sulia na tamadada ni ubisa. Ni uti na kena ngarabi na bipanga ngai. E tukuna kotonga ni walu ni erato usanga ni dhingo maindo na baga tulewa mai berato na matini tu dogobata. E matataka na matini tu na waliwala ni ndo bimbe taki ni matini tu membaleta na kisi ni nonro baga tani taka gombai ni marama keingilio na kau ni nonro ubale ni wala. E tu baga tagi kwea na wali bola ni ndo bimbe taki ni matini tu. E laki bulang indo kaya na mbongi na no na minista ni marama na ngone kena valuti ni bulan rabun ko Linda Tambuya. Ana kena ndalabi na Pacific Feminist Community of Practice Regional Workshop. Ka baedori ana wali bola liu ni Dive Community Center mai nandi. Era lewa ni rusung bulu karu na matini tu na Pacific na matambosongo. Kena sotali na matini tu karadaga bata tiwa na kena nganrebi. Meba luti na rakibe sau. Nandondonu ni tamata ya ndua kena nonrambula. Nandondonu ni kena marui na waitui kena beba tora da ketaki. Ana nonra posatiwe tukuna kwa Tambuya ni Pacific Feminist Community of Practice. Esa waritaka na uto ni ndua bata. Na susungi ni dagadaka mbula kena wasei. Ni dagadaka kena kilaka kena bisimati. Ana nonda Pacifica. Ya tukuna kwa Tambuya ni setaratungana nonda bunu na beba nduitaki. Kasa waga wakana. Kalura italenga ongo ena nonra senga ni lebu na marama na Pacifica. Mera waga itabitigo na mbuturara ni politiki. Ena nona itini bose pandi itago Tambuya ena nona yala mendua na ndau ni benga rabi alondina. Membeleta na toto bata ni tangani kene elewa kapanga ngatotaka na ndo monra kede na marama ke na ngone elewa. Sei kwengo na nonda irongo ningito. Ena senga ni nangito rawa kina Vodafone Fiji na 15s na sota kena timini Walaruz. Ena moni madhango kana waedoriti kuna sotongo na Aliens Stadium. Ena ngono binaka ni na sarangito mebaka ni na sarabitalenga kina na Fijian Rua ke Warataz. Ena sota ni Shop and Save Super Rugby Pacific. Arto saba waro binakati kuna Fiji na 15s ka arto nana magitigo. Ena ngitongo. Kandina nga ni arto mainruka na non arto sota enemba kisauti. Esa kadibatalanga koi no kemale lima nandaungito bubu merawa ni adobikina na rosanga bulu kawalu nandaungito. Tuguna koloningila ni madongo erna baga tobolekina nandaungito bubu. Tuguna na marama embaki tolsanga bulu gatulongo ni ndokando kai maranda undaramaka na singeleti bula ni biti. Erasana buga tiguni mataka na nandaungito ena ngole ki Australia. E mai badabari na London Sevens na HSBC World 7 Series vera na turanga. Na tombu a sa tigo kina New Zealand, South Africa, Britania ke Merke. Na tombu ba ndambi tigo kina Argentina, Ireland, Chavani ke na nonda timi. Na tombu da tigo kina na Branse, Australia, Spain ke Samoa. Erto na playoff na moni madongo na timi ni Uruguay, Kenya, Canada ke Tonga. Ena rauni uni na Sarava, na ngito kede mai Londoni, ena Fiji 1. Arto na sanga ni torra bang mamanda na swa shipping Fijian Rua na sota kin na warata zene ka tiniga tulu ni wawoki. Arto tigo na nondo dharubu ene kadhio ni tutu ka arto mai liu tigo wana tim ni force ena ndona poindi ka laki kao no saratigo na tim ni waratas. E tuku na nandoni beba tabuli di ni Rua ko migban nirto usava nga tagatiko na nruka wana timini force na kena sangai me to soi kiliu kidaki nangito. E tukuna koban ni nandondonu merto nanganga ena madongo. E kure koban ni nangandre vitalanga me bawa binakataki na nondotongito. Merawa ni binakakina na itubutuba ni poindi.
Esa kilabi nakatuko ben ni nasenga ningito raw wirtu nangitongo. Esa nangai kadibaki na dhanra na timini Fijian rua en ngito en singa ni mataka. Esa ngai dhambe kena matini singa merausa na bebadu taka ko Winston Hill na mbele tini bebadu na nonda bunua na ruguni program na tuai boxing promotion. Arana bebadu tiga na program ngo ko Hill kei Chese Rabundi na hula miongo na super welterweight ni nonda bunua. Tukuna na dorobo embaki rusa bulukadiongo ni satiri ni nakatuma na lomani wolu madawa. Katukuna ni tubu na kila ningitongo me vanrukai Rabundi kina. Esa mbole ko Hill merau nangito ke Rabundi ena tini na waboki. E tiko enandua na tombun rende sara na tim ni Digicel Under 19 Women's Team na sosota ni OFC Under 19 Women's Championship. Erto tiko na tombun ba ke New Zealand ke Papua New Guinea. Na baidori tiko na nandabunu na sosota ngo mane ka rosanga bulugandu ni singa ni Tune ke na ikawalu ni singa ni Julai. Erto sa mai lutu e pa nandongito na buku ni mavua mebaka ni sa rua tiko na madawa na kemba ni timiongo. Sabi sumteng maiko Nishita Ban mana tim ni Super Women Football Club ke Sonia Singh mana Nasinu Women Football Club. Yasan ngai mai durumati guna kemba ni timi na ndonandong gitu mai balangi. Ana nonto na babaro tuani ana buku ning gitu ana vula mayongo. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseani. Jila mai se mai nambi au livali Jitau doko ke na racing Launu wale se pasamutia Tangina se rendu warongo bakia Navindere nambi au livali Jiwarongo ke kusarabike Limonali maliwa waselakinia Au lenga kwao kwebu vaya wanzina Emadala tule tuveya tayaki hurabu Ivalui ruai mali walal Wilimuni ke na vitana tanal Sigoro via nindu saravia na ke awatoto Chimbi na libo ka kumulo kuru Sabugo na ua na ua mandung Lai tubutuba na kalogu Tulibo matata tuai tukutuku Nasosongo minila wala wali wali Etawa toko kena tukutukunzina Kamburaki wata kenzina Vingi riti na vadi variba wamata kunzina Na watoto ni ngau na ya konda ke sirin sa Wilikene wakarau na buli na lot Uyandra Likuwa na susow Bulumi ang gata na piba buli di melemu Tubakia tola via wanzi ke via Nindu buro buro bakchiso Na vindaranderi nindu kia wa Na isu soli buwana via wane mayata Chimbi na libo ka kumulo kuru Sabugo na ua mandung Lai tubutuba na kalogu Idigo matata tuai tukutuku Tubakia tola via wanzi ke via Nindu buro bakchiso Na vindaranderi nindu kia wa Na isu soli buwana via wane mayata Chimbi na libo ka kumulo kuru Sabugo na ua mandung Lai tubutuba na kalogu
Wala sabule butura kena barama yo Jim Ratusila na italo ni kena bitimbi agitu la liba na kabi de bingara penting da bodo binaka ni da mai sonto tale bubu le radio bulan do da bodo na talangan sarong ro weekend na rong mai non do bonua na kabi na ni kuwa agora tuku na itu tuku raki wir na bekanta mai non da bonolo manu bici bike di oya bakan dia otak cukup mai da keri tuku tunggu di boe iya nabi manili mana mata kata ni kuwa arto bakan di taka cukup mikir tuku tapanin raki mai na ngo bike di non do bonolo mani kelangon tal cumbang di bagas single boy soliti untuk dia ro ni tangi kokoa o ya na vembara bi mai raki kabot lagi dan saya pakai mbua pakai lagi dan bi puno mama sampai dia tulau na tulau mai bitin na tu sawa tapi ni kena bi puno sana bi ni lalai taleso raki membeli cikabudi no kan sampai da do puno lomba bi cuma teman tangan bungi lebih tinta ubari tak cukup ni sasuli cukup dari pakai ro di tangi kokoa nama juga na ket na liwa tatamba juga na mbati tangi maina toka lau gina bui tanki ro juga sara totoli tangi maina pasang 10 kali mana kilomita ndo na ua ya na bi puno mai na ya tu lau bakata lagi na tu lau mai bitin ya tu sawa bakata lagi dan na bi puno bola katira geranki kena zepa kembua maina nen bulu mai tebiu ni kena bi ya tu nen lei teleso ka tuguni na mbongi ni kuwa sana nama kita lagi na mesana uchtale na tangi kokoa ka bagaro chiki nango na bipuno to doko saroya ka bikabdi na ndau soko e dango nongo santo na kana kela poro asar chukuna wansa mai na nonda bonolo mani wichi ka na lepo siu lagi ron pakila isar chunga na kena poro na kena beta sare danke e nambongi vinaka nikua ya na ndraki miko chiki muni chika na singa bagaro mbuka sana uch taliki na bagaro undi bagaro chiki nongo ana waktu buto tu kana lo malangi to bangun tu kana uza supa na sin no sorry bota langkin me taile bu raki ra na tasir ta kun robe ki maduata ya ken bibu no teleso sana ma gitu ki dan raki benaka ni ponua ya na nonta to buno lebu Amerika pabimbi juga begitu California arto wakan di taka to kana tempat din raki ni sa tiga bu me pakili sarchunga me ngonongo oyan tunu makanin raki kan le bakile chunga na tempat nembongi nangonongo da pa budi na chuku ni kem saya to batal tunga mengo na pulai kata-kata don bonongo sek San Francisco bikim ni biokani na do kata-kata de bonoso yendo bakile tunga di bakan to tempat tabi na to amper do tuguna ni boleh ketunga na nambati ni waile botungo na San Francisco Bay ni retu mendengar na singa na noa peke budi na ngole chume baka na Marin County budi ngole mai abotang laki na matakan ni ko ni wakila sartungan ni kambu sartunga no ya da wabu koula tongo ku tu sartunga me na tempat-tempat tu tempat pakilingan na tempat-tempat na matakilai abota laki ni sali yakabi na bunua go bagari takachuko ngole chume ngole mai takataka na sigile budi ko tu kana kena kata-kata binagatu nan raki kila di lele besar nga sar tiga bu merah tombale tu retong mentang kami situ begitu tombale wabu kisar tunga so lupa sote so sa tiga wabes mai dari kota so sa dom besar tunga non rai papa ni tereni rangga di wabu gitu so tombale sar tunga bitau bago biucin kena maru gitu oya ni sabak kile cukup main nan raki bina gani benua iya do pakile talanga mai kina ya na wekima me sanongo lebun na we countingo ando tuki da lebih buni kaulile ando pakile talanga mai kina na kama arto sabi baru tal chunga kin arto na tampan libu begitu na PG&E men danggang karu ni bobina kasar cuko ya ngono go pamimbi erna be bonua ar saba kile ustuki na kama en bono levo Amerika kala ni libu talanga nonta ngarabi tabitu lori sartunga nangkasi na lobo ni bono libu ya kila ni dana gangaro ditu en ngono saranga go pobre bina tang chungna bitokani en radio mbulun do banta aboto ko beken de ruso bul kabana miniti me bana kalo ko mbul bina ka my brother Pisco buandreu kala ni chungbe ka bena kortura ga lewe subo se menon do sasta dina bul bina ka tadi bina ka sabole bina bitokani wakata laki mai Wellington ma New Zealand bul bina ka rote bakan ni bina ka talanga bisista tinai mesa bul bina ka Talaki no maramakai da City Level San Francisco, pulo bena kabina serumatu, ke kem do todo sar na bitoka di Bataboli mai, adura seru kasari, na balili street mai nakasi, nakasi pak papaya court, na bi pun watale soya, anto bukan do
nakasia ke baka undono do baka tu na be matangali voa ni kau na ngoni saloya yang bulu bena kaberton na mata wala ne azura baka laki na be na mata wala na tui merke ke na seru kasari family ke asili kan romo mai samo baka merke na kabe na ko baka no ni bena kabe Israel tawake na bubal ne lui turang e lo toka na bubal da koma yasa e buni boy na kelo mai teilebu na kabe na kuwa ke na bubal na mariwa na bali police compound na sinu bulo benaka rin tal finau satakala koro musambula baka no ni benaka tu ni bikemuni ena kabe benaka endintai okala ni lebu talenga obi bola itaka chungo na bola mata oya indon turang do kilele busar ke bako ni do baka sarap na YouTube channel anggo na turang anggo ando na turang leila indo kana na turango ando baka muri to baka lebu na kenere na turango ka tugu di salito boleh sar juga sona kaka na mebaka na sibaro mata sarbenga senanggalu birtu na bekanta mai bui ndona korosar nga mai nakelo ke baka ndono na nogo matalango na eka binang ko na kenere na turango ke baka no baka ritang mantani bikim ni be batongo turangan do kan ko baka me food blogger na do buru-buru teman tangor no na singile cuma tanga sa bolo sartu akina travel for food ya na turango tugu ni cukup boleh main non da puno lomani na ngona saranga ngo ka salitego kania sar cukup so nakaka na bogo bichi kana ngai update tegi kenda baka mai ndona ngun leka mengo oya na YouTube channel na turango Mark Wins re to na matan sangai tu ni mengo di ndona kana non do wir ta tu na buru-buru na turango wa bogo wili to matan di tu di sa sangai lesunga mai Azerbaijan na kena kurturanga mai Baku mai Saudi Arabia, Taiwan, na Philippines, o chinga mai na Philippines. Satu sartu non tapuno lomani wichi na ngonongo. Kala na maro taga chuka na turango Mark Wins na non na ngande boli. Wai na non tapuno brother Mark Wins, when you are in Fiji, please do try out our lovely delicacies like roasted pork. Tapi talimbe kami nak kanya na turangan gue, kokonda, itu boleh tu mata sona palusami, betul kila aku sa kipa kana sul telen biku anak kairi sona kakada nak kembenta warta kasarang biku ambatenggo, biku bini biku kan lama ninggo sa ngoni sal talenga me sa promote sartunga kina non tapu no lama nubici, en bura lebung gue, ya dona turang. Oklani bakador sartunga ada non itabi kana wabu kisartunga ngo na bebonwa zaka yala lo chukin ngo Mark Wins kilana tau na turanga ngo na leni puno rapa muriko itu na YouTube na YouTube channel tini na milioni na Instagram mantanga ruo na milioni kento mantanga ibici sember cuma tanga na milioni kembali bebe pakai cini takin na leni bonwa murietu na turango do rebe na kanindo kana wale toko mantanga kena nonando to boleh ngana nang kendo iya toko abango kombengo sa kakana kede ngai kana binaka se kana zambe ka sa kana binaka tunga bi ko Iko na radio mbulon do bata boy ruo sanga bulu na miniti me vana kaloko pede la nobo no bonindo ni binga rabi do sambula mbulu binaka isireli ngui palu bumbula gemu Musa
Tau marangati enong bundelani yao Undera budu kuirana nongu one Bakadiri loloma na bakalutu iwade Une inere Durokani non resate Kau salu ale sabale nimbose Lingo na ya busa dimbita kanga Kamida ngirorongo sengatale rua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Rangone ni toko hunga no mundo ukawa Patu lingi lingi na ya busara ramba Turanga tuira umai vode taka Tambe kivanua bonga mai wasa wasa Para vindo moni sa utue na sasalu Rongo ake musalobe ina ona mahu Atu ite fuasa i vola kaidabu Tau buni reki lo vali elomangu Lingo na ya busa limbita kanga Kamida ngirorongo sengatale rua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Semani nanguya usaromo ando mondra Ula roko misa mai buka tatanoa Kina saudaratu peni urongai tatoka Maliwani soni ke mundra wa molimbota Salu sisita umbena etamangu Iriola kemba sabu vakina edamu Nararonga mai nongundelani yabu Tangi lingo nindelai wa itambu Lingo na yabu salimbita kanga Kamida ngirorongo sengatale rua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Lingo na ya busa limbita kanga Kamida ngirorongo sengatale rua Aviano mai na tanra sembadi bangara Mai nongu kena bonga Matela tunga Katataruna ilongo Sematani tangi tabaliungo Ni aura kimana tangi Namabawa ni alo enubuturu Awakana sokambongi Eno asa rui bora bora Dalinongo balani dinale Ismeo kuani bodono Inavanua mamada mikasabu
vossa ratu kuna tuli seni kau hevelongani rosi Ikota sali mailangi suingu nina na kanogo yau tale Ona senga nina luda na maringeti kuelo Kalava sarana humate Nando mani kutikunga Isanawatigu Utanga kamay barulaka Diusalia nagudina Tawani na bilodi vila Telago sanrutaki awa Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani
Totong mati lolon don rolang kina utus solo bilu tagi magosa di tani lama bibi kenta kabi di bingkar abadin radio bulon do watan italon di sulusili kau ya kani krus tunga na kabi bina kadi bingkar abadin o talon tagi maku winsti untuk food blog ay turang nganggo ono numerin do kana sarali pumai kongo siang mares sambala butok nga nyondo reda nindo kana tu nabi video nabi wala ka tu nabi se burubur mone kan misan dong ko balele sembati kan dan katalumbe ko betul ko nanta ka bucang ano video ya sahada wirtu ko vital no lip sar sar ba bola to ka ndor to kita rotu na station mai viti na pakata man ke paka sanang mo mengole no mundo bale o ma queens na zaman to na ba komputer wa mendro na ba ka ngatak sangge la ko tu ndo na marama tu kuna ma queens sasang dalia nga mo na bakani ko ndo na kakan santo na kana kano ba ka doro wabu gitu mai na via sei bura-bura ndrau sa lolo mandanga ya tunan tunan marama mero lolo kunikan awangoi ya na inak serkan nang ngole juga ni melikan do bango madawala juga sadur ngamelo di vale burunga ibita na pakete meji noodles gai zakatuga ni kino sona kena green lalai anggi na kena baka madala ngame matata buai ya so satu na pangko una saka besar tu akhirnya ko kontan na sasaluoy tui so itu na pangko men na bi matanggali ngari na sabo soche abi matanggali kakan yor tu tukun na turangan naita sireli nguivalu mai nakel ini ta kongor me kula mai nakel mai kanan ronim boret Nak. Nanonda biti ke ngasini buli paulangereti rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka be kemudo mai biti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sa ngusote ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isandong bulana. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bungululu be kemada we California. Vima mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isandong bulabinaka. Dosang gay tukimay? Endo benaka do bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga ngona karya ngona binakandina. Ngay ndolobo talangango na Nondato Boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boila loma. We kemani mai Pennsylvania kena vebu no bolekata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu saiba vitu wadi orua vitu vitu ono
se vandu lima tolu se bebitu dewa rua vitu tolu se email kina fijikavasto.pa@gmail.com. Lavo en Vagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kadua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kalangan ni tos na chana kemu isau, me bakana ibakatangan danyan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami di boro buka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na singale di boro wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena boro buka. Rangodi kena na nonda vaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Senga, esan dondi na marau kina voga vingile vo vakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati o nila vundrang. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Yavalata, deo nanggay dalata na Radio Bulan Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangoda na bana kaloka na bika Avenue City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kang anitikan na kaywiti Amerika. Onggo na Radio Bulan Duavata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Kaya nga
Turun kena marama taru kena ne leon ital no ke matanggali Lucia vikenda en kabri be garaba dintai no bonga ni o ke zakau ndora kena kabu sarngo ya don vikila yo ya ngona ngaro se buli tuki na rondo vingan jibitu na ro koro mai naloto verata mai te lebu o chando do buli chume RKS ndo mai Valentine o chame do buke loma ngon bala usar ke do buke tu rosanga me sota tali e merke wakanga kadambote talan dynamite ni rosota rono bio kani ruango weekend si weekend apa na tini ke 5 na miniti apa ko binang tak chung bitoka de na ka de bin karab ding dai ke ba ni rongo to chung nei rongo ando na witalno sa lago to kina o yan hoi later to na mata song ko pa politik na Fiji First na New Generation Party na All People's Party tugu ni orto sa suspend gitunggo me tolu sanga bulu na singa may na Facebook na kato do koreta nga ni sa tubango na to social media accounts have gone offline tugu ni nga baleta ni sa kiri juga ni merto asulia may to audited accounts na bika o de isu cuman de fan ta juga merto song ko politiki to siang sarangan merto sia ta kabaro ya me bakanda kilatu ni politiki no do burubura ni ndona bina kata me lapeta kita ke melevilu ta ke ndona matin tu erdo bek ta kasar tu ngamai sengatel no kenda na toka nira ngo kwerna baka patu sarnga ena be puno lebu ya saranga ndo sulia na ilabu lebu me rangai campaign kina oira na ilalango ka tugudi ni wareta kana buke ni supervisor of elections an mati diwa we had section 26 section 26(2) of the act requires all parties to provide the registrar within 3 months after the end of each financial year the record of accounts of its income, expenditure, assets, liabilities audited by an auditor certified by the Fiji Institute of Accountants. Wayan buno orto sama ilang katokin orto na songko baka politik ngo do songko baka politik en dua sarchukan tal di baka chukin do songko baka politik ya do tal siakan dia rawat talangan no ndambe so sapa ngai ai mai bupun na uchunga weekend bango ngona ngartu sing rawat kin arto sa siang tal dingay be kawita kana kato to ko bain tagatu na non ra taka tu na politik so to tuguna na politik sa politik nga politik en don ngito saba so tu ngito nduka so sa rasingi be sulia non ra audited accounts ni zabo indon na mbaki sia zabo be ke buntaki so be kana labulili bula ko talen be ko mai nabi matin tutani so era bek tak tu be kani ko yanda sa singi na kina ya kanga sa barita cuma ya ni orto sa suspend gitu kan ngono ko orto na bisong baka politik ya ni sa baka na mata juga ni botong nga ebitan singa may baka duri manen baka turang ombau o yan bosile baka turang isa bosile baka turang se kamay liusara ambe baka dingui arli tu ni berno ta turang do ngole mandan do lengunumburu siya nga nga may nanom do vital no chik ya gosa do talamatin tubo sa lapit kita lemai por tulinda betalian do wirchiko buniwai bal rokon to non mati lawa ena bukun norto rongo to wabu kichuko na sabu suci mandan tapi nakata merto livitan lo takana non turang ili na bosile bo turang baka merdo koutunga maia to sama ngol sale bader no bosile bo turang arle bosenga arle vitan lo tanga gongo ardo taranga non ra allowance ke baka ardo kanawai ardo ngol sar nali sar to kana men rangon mai na koro na sona abuno hotel lebu na non de puno lo mani bicho dia kabiau nda sakila bin na katunga na kiri tugu na don to bumalet na vika do pagador tuiliu na tukanta do ngono pina non do mai sota do vital lo takatuki na vika to setu na non tembula na itu ke lebor tu da sama baka embilira ke na don ngauna apakah mai sarra ke na vali suba sekani matale kama baka dava yengo
Ugare juga ni rasa kel juga na wanga rakutu na maki lelebu arta makasar juga na ngoni turanga na buni balu na kena ya juga na bogale silisi bog matin tu na bi kampani erle setup ta juga na buno ni boss na izili na buno ni pingarabi to sar en ngona sarangango solo tu na pingarabi en ya no bog turanga membau non rawara juga no to bi turanga bale en lomane sana tini kapai non to bonua erna osota chugani neno bag turanga en buku ni ken bos kata chunga oya na beka membale chikendaru ndaru vola kaumbula en vola kaumbula en non to puno lomanyo bichi ya sa baka bina kata chunga bitokan di radio bulan dobata sibino pa en ruo sanga pulu na meniti bambula buana ngoni turanga ngoni sawi noking garau may malevani may Australia ubu nang sa boleh bito kani kami talangan na nomunindo siya matumay na biya kabito sar kelas ang kailis talangan din nanunggu momo niut tok na nonra batang itang ito kan non to puno lomanyo bichi kelan ron nang giron li ketchup to kan donangona en bachinim barra bingura may Frankston en donangona leka mengo bambul talanga bi Wallace Powell bulum nak binaka sa boleh na siya mo may Brisbane baka nuni binaka na baka muri cuma na radio bulon do pat gonon to matu bubale na radio bulon do pat Wallace binaka na siya mo cuma kino signing say ni Macario so bulum binaka sista na sa boleh na namdo siya mo to kamay narto wati kon don to pala putu mai woimbau na itansiri baka bimbinga bona tabole ngo bola bulu binaka tabole bola na sa boleh nam ro siya machukar chung mai woimbau na itansiri na ka binanga ko chura baka samaya bambulu to ni bikimun ndo baka tangeli chuko na bi sekta to sar mai lomai buna mai woimbau gina bi buno bole kata ai nangio lebu road do bulu binaka na bubale ne yang naita Mrs. Ryland klan di totok tu na kenan dole silimi chuko na kai na batini udi wa ile bona rewa kena banga tagi chuko oya na ngel no mundo bono di bibaro tengur ya kabina ni kuam abang bulu telanga bi ana reinre kelou sama chuko na siti kami ni suka melo tokan bulu benaka watala kira bitabalengo kai nukuni nang sa boleh buat Mrs. Lotho na siya macam kailan maram talangango erna ngole talanga erna le cukup talanga erna bosile buka turang mai mbau binang sa boleh buat Mrs. Lotho na siya macam mana kabinang ko kelera na sobi ni bulu binang kabinang na siya macam mai San Jose kena nomuni bumbu back siya nomuni tutu erna kabinang ko gerto na nomuni mata bale kelera na sobi nak sa boleh watala kina be Israel tawa kina bubal na likun rabi mai tu tambau mai te lewu na bubal na bolon dundo mai sawani buna mai nei tansir ni sambulu benaka kina bubal na bali ono mai tadi rua nak sa boleh no bitokan ne kabina ko tal jim swing kata bale na sa boleh na siamo chuma Australia wa no ni binaka tu nan do singa ni garabi tai binaka badi oni bingarabi chukira na no ni airport lewu mai serende na kabinang ni kuwa waktu lang kina bichon ne torbunga lei do bula na kuwa pinaksa boleh buna bitokani lesi raingisa ni bula sini langa kalimbiu maramayanu pinaksa boleh buna bitokani cuma na kabi ni bingarabi ende tai waktu lang kina be Timothy na lotu malak talanga boleh bikem rau na kabi ni bingarabi ende na radio bulan dua bata ni tagini tok cuma bitokani na nondo to wata ngo na ya kabini singa buke lulu endai ke bako sangge sai tiki domingo naka gang dongan ker like tangan don na bulu kau cuki like guys share gamin dambi tu ni bakan dina mati merongo share tu na radio bulon dobat gor Paradise Roots gang
Bulu benaka bei Poliasi Karabaki Keteitonga Anika bulu benaka Asa rupe ni mata kimbau Benaka na siyama chukumay Ya santi sar bosutia nunggu matu vinaka tamburongo na carry the cow andod ser totoko ya ma berto naita kiti buni sasari kerto na mati lolo to tonka o ya senin tawon dele ndu doki na kabri pingra bandai o boto ko beken rusul kaun miniti me lima na kala ko ko di parong seringo o so ke pakasa mata me me rongo ti mata biken tadai tugutuku na kabina ko ya na tugutuku ketenga oni bako to sa chukumai me ndon bulongo tigani kino ya na biokani en buku di songgole lebu buka dor juga merke buka talanya kina main non tu puno lama ni bici ya ngondo na visureti ni ngunu sente ngo siakan di buka dor non tu puno lama ni bici ngo kita usar ngai merke na indo na mate law orto dua juga na mata singin ring sandu tu ben atan di ben go na dua ben
Ben. Ya nanono to ngunu sente. En bagador chico mai nandua bata club, mai Sacramento. Ayan 528 Fruit Ridge Road, Sacramento, California 95820. Ikarua sanga bulu ni singa ni Bulao Me. Oya singa pagarawa isarangango. Tega buta gitu na walu na kaloko enambongi kina tini karua na kaloko. Wala itong 11:59 p.m. Ya sa pola kagayan din na tini karua ya. Nama ka chiko weke menino mai Sacramento ke nabi bono pole kanta norto ngunu sende na dua band ngona mati lawa orto tokina o John Ron Rolangi turanga ita tokalau wakata kina be lia bagaloloma ke orto to sar na mati lolong gorto mbita pata chiko oya na mati lolong gorto bagarita ka chiko ndua for all en ngono sargango na tutal tunga kina oya na karipek rosa nga bulan dola rotal tunga tutal tunga kina sona kakana bakana ko konta ken bi matangali kakana ndakile maina nonta bunolo maniovici rauni na zel raongo be na ulutengu 916-906-3571 ya banga na ngunu sianda $5 no kireme ngunu mantango $10 rosa nga bulan dolango sana ngai batu ya oya mai na walu me adoba ni na tini kerua na kaloko wikem ni biokan Sacramento ke nabi bono bola kanta norto ngunu sianda na dua band na maga chiko band na dua bata club klanda le weekend na ito ke sanda klake tu na dua bata oya na 5284 Fruit Ridge Road Sacramento California 95820 USA rosa bulan sing ni bulo me Ronaldo rosa bulan ketolu walu kin tini kerua na kaloko en mbongi lebu ya na itutuku maberto na mati lalon dua band ene kabira ni ko chuko talanga bakasama ni ve songora na bakaduru abu chuko California ndongo oyan kena bakadu ni michinga wan ngoni turanga itale sambale ratu selala sukuna ngona norto program orto mbita bata orto na ngoni bulu orto bakaru takiochi mai ratsukuna orto na ratsukuna bulioti emerke singa borwai ni kerusa bulu kebitu ni singa na madau gatumai na bakadu chukina na songongo en olo ni bollo tu ni wesele Saint Rafael se Rafael en master of ceremonies chukini firminda kunikuila na tega buchu bango na songo tega buta ke national anthem na ke bagadur dona ke na lotu na masu sana ke bagadur talaga dona no mundo talno session annual general talno session di talno na ngone bulioti ocha sana ke bagadur na soli bagambure ocha sana bagadur tal bos di babu di binaka na masu sana ke bagadur tu na kanavata na ngone talno na bring and bike and vika todo sara ni sember na vital tala na buku ni songo benak non ba numi saka chuko non ba numi na ngodi turangan tele sambali ratu se lala sukuna ratu programun ratsukuna bulioti na ba chuko na ba rowai na songo ngo na kero sablu kabitu ni signi bulome na vima mani tini na mataka na oli bollo tu me rabele San Rafael ya ana itukutuku karon itukutuku weekend na kabina ngani ko na siga baga ruwa italangango na baga talchunga kina East Bay may na 5 kina tini kendua na kaloko oya na Mbulo Bay Volleyball Cabo Barrel Party kan lang serchu kina na bonga ki munia chosa tigu ningolo kartu na bonga ki munia watalanga kina biyanu chuchulo mani na baka kabitalanga na lako tu na bugu di baka sama ni songongo na ngoleani kana karitoa, beef chop suey, chicken palau, roasted pork, chiko talaga na banan dol na vitu na kaloko sana gele buli nga na memu nimbia, fringa na ngona, be kemuni ni sana soma na nomuni 5 bulan dola ya sa siyang taling gele soma iloma na memu ni angona sa nguni angona tu na 5 me adoba na tini kendo na kaloko lako bata na package ni 5 bulan dola ya na baka kabi na rongo sere na nguni angona na terlala na tortale na presap na daba nga libeta kaba ni na Salvador en mbong ni singo ya en Sapphire Banquet Hall 24989 Santa Clara Street California 94544 Zel Raungo we Peter Isaac asi $5 408
637-3284. Vasa iba walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Lima $1 kipa kau se soma raungo. Kipa kau gale soma yani na buna bogador kina songo sana top up te kina ndona tini $1. Kipa bale kipa kau bina kata mo maro na munci $1 soma raungo $5 na bon telefoni. Osa pagarita kan ya wagan 2 tali. Siga boro wengo bisuri tanga bikiuni na Bay Area na East Bay na South Bay na Bay to doko. Oni siamo chuku mai kinango. Rao ni vida mandanga na agua. Ni le distress manda rongo serre wakayabi kana puaka kena zabanga ni do kila do baga dore na Cabo Barrel Party arto baga ruta tu namati lawa na Mbula Bay Volleyball Cabo Barrel da baga mbula cuma dane kena presidendi nungu obi semis nangase bota lagi na vice president na sengyo na buku di nondra turu pada chico na turangan marama turbu kena ngone lewa ando salewena chico na songo na matu wale lew na Mbula Bay na ya kabini pinga rabi ndai ya bideni tukutuku ato saka chico mebi kenta na wasini ngonongo na ya kabi binaka ni singa buke lulu ndai anda pa binaka na buku nomuni siama talu chinga mai na Vito Kani na radio Mbula ndo bata me kauti kenda bata mai kabi kendo taitusi marayao se dava e amu sandenge kotali mode ndona vuno mode sartu ngana vuno reitu mai kinangori hausa mode ngaiki hausa singi beli ustali ndona vuno taki manda vakasi sinai sambala bundina endo sengani veirai ya Suwa ke maile wandaru simba musuka sombu ya binawani siwa simba ya ngani marau ne bakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga talebe au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga talebe au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda to so mai no gulewa mai tukuna ve au no mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke 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 amusandenge au samudenga
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Turangan itaro tapar zembegir ton mati lolo totoka na tau ni wei manu weekend do ser makau sarwaya mai diri awatu na nungu baka na nanu
Kelana ko tulis tu na bakasaba di so rengas dak sarvekenda na sera bambulu talchunga na budo buturang obuna na loma na salbo buturang na tansiri kena bibi matu boleh tu tok sar ni sambulu bena ke bena sa boleh budo bitoka di tu na ka bena ndina ichu na bakasama ya bambulu matanga biturang na tansai na itenge mai siar lo bakatala kina be mis na itenge roiva anu itakin ni totoko chukuna vili new na garabitabi mai na Washington State na eka de bingarabi ndinga au redo chuku ni bola chuku mai don ito kani ya sasa turanga kelele buat nonta muturara di viva marutaki bakatala kina kakamburaki kena recho elalo ya sasa rupin mataki bawa bola to mai bakale chuku na tonu uta sa winter chuku mai nonta bono lo mani bicho apa rita chuku ni o ya ni bikuni na sangai siamo chuku mai nangono go ni suli chuku don ibakaro ni zangi kukowa oya mbaravi mai na loma ne sana boka turangora wa mimbi chuku mai bikimundo mai raki-raki wakatalang kina na zeba kimbua na land areas of lau bo no mama mena ya tulau kembali na bian mena ya tulau mai viti na tu ya sawa mai na bulu mai tabiuni ken na be ya tu ya nulai taleso ya santa pako bidu binaka sama imbokozi na ivakaroya na ivakaro ni kena wakile chukun koko ni zangi na bibu noya se vakaro chito umando chukina na bibu no todo kusaro vakarita chukun ya sama imbokozi na ngau ya wakile chunga na ngau oya na ndona mbati ni zangi mai na voi zake ka liwa tako sobo zartunga na nonda biti na ngonongo arto wandi takatal chunga na tampani nraki me nandi nraki me baliti ke mundo me atabo chunga na mbongi lebu ni singi mataka na bakile sartunga na nraki binaka ni boni ponua ya na rani bakile chunga na tawa ngo niuza bakasa bakile sartunga ngo lami subagi no sori na lami no sori corridor mai tailebu raki watala kina na bibu no ma seru na mosi ni tansiri zakun rob mazuata lau lo mai biti na bibu no taleso singi zabuti ka nraki bina kasartunga na ponua ya sabare tag chuma ya wakile chuna mbata na nonta puno lo mani bichi na ngau na sarngango klani ndanagang garoni aku suci na pa min boy chuko nda ngole tu ndona bono ni so sengona orto pa pulo baker tuyani pa hudi tu wa chakete binagatu gere bango reta maiju dotunga na vest dotunga na record we unange ya vale unange li ongo chiko yasa nangai oboste kitalmai vecinar to nangon gor wa min boy sar chiko kai binagabi mo dara ndono mutsake kata obe wa min boy chuk nerto chuk mi karto na girl sorto bulna sorto le pote chuk vele bar tegi body chika ya danga mai vale o mai bu chuk ana kana ya bata chuk no bodo lo moni bici en ngonongo ndo tale na moni no vital no waya na kena salon stakin na Vodafone mai no bodo lo moni bici waya na Mastercard ni M-Pesa. The Vodafone Group has launched the M-Pesa Mastercard tukuni nga bango game changer sar nga bagandua o kwengo ni lele bu na wekanda register en M-Pesa rongoda registered M-Pesa customers 580 na undul gone ya sandor tamani wili busara okay semberni atau chuko porque bebe diunan raw bakata chuko na undul bobola chuko ndo milioni yendo na wasilewu sa register tungo na M-Pesa tukuni ni more than 334,000 of these customers actively using the service every month rongodo 580 na undulu e bola itu natan register yana veibula tulan raw tul 90 kavan undulu era sapa ngata kasartunga na transaction-nya mai bonotan ki viti ki bonotan ngai tuni bango annually M-Pesa processes about 1.2 billion dollars rongodo na ilapon non bonua 2.2 bilioni annually in local person to person transfer labo ko chuka ni Amerika labo mosi Australia labo uro mai New Zealand labo soch
ko la ko chuke non to puno mani bichi rongo to ko saro to me sanduan na pakan ni tal to ana matin tu na kena pa ko chuke ni la dan to rongo to chuke na news 2.2 billion annually in local person to person transfer ronan raw 5.5 milyon wira ng bisnisi rota ni 5.5 milyon ng dollar utility bill payments sanjina amongst other payments and based on the current trends M-Pesa expected to process over 4 billion in transaction namba kita ba ronon dolu rosanga bulu katul waka sau manda we kenda da tuya balangi da do banga takana platform go klana daba labet sarchunga oya na kabagi labo may nanon da bono lo manu biche nangono todo ko o ker me kina junior be na kire mandono go labo kunyo rida wali chunga ne labo ko chuke no na jini sa raw sara ni dotel na no mastercard sara ni baro raw takasar no na ngole nga na mangi tarani labo na katodo ko baya na no matal chunga o natal nga mbuno tal chinga eno nang karabi tabi chiko eno buno ngo ta klan dana chiko tal nga kenda ngone dana vakasa masar chiko bambi be ndaka kuni kaya chiko o ko sa labu nak sarawa lebu ni labu chiko di tai sa ku chiko ani entana raw ni reda na sana ruru ay kabi nak na ku labu chiko ani dana le pakang tanga bo binaka kenta nga ngone o watu na wabu chiko so ngone taklabi nak sa chiko no tabo tkina e buno tani sangga lepa ka sambu abo gitu sa sindrom dengan no hanggar tak balitan tap o sa mbulo chinga en la boko chuga no na bada king gitu mato na isa nongo jadi ni lebu chuga na bika darongo da bango ka bina ka sabi dalonga ni bondon baka binaka na bibi binaka tak ko na ka junior na o chuga no gula high school mo sana saka teman dono gum bisnis lelai se o sabi na kata mo lebuli mante ni USP kina vi ka todo sarba ai kuanga ni sa tigir banta ta sar chung na vi ka saka bchuni ke ambato na bat kita ruongo ngasar chung apa lebu en na buguni takatangka en na puno lebu tukina na vi sei buru-burungko yan na itu lega bikenda en na puno lo manu bichinan raki wakata laki na italono ni M-Pesa badi so sarna somebody thurumbi chugo na wall remit lak chugo ben tal no mitai na ko kan itu kiri kala batu kume kamandanga panin ko na siang baka siang me baku ros ranga mingo o sa bagre ta chugo kabin na katu do na bika baka dur chingo hiya kento talanga na chugo mai non do no manu bichi men to na numita tal chunga bat ke na so saranga se ta sara ta chunga na hukuni ken sanga chunga na bulo toro dake en non da mata bu bal man me bitsib na 5 en tolu na miniti ya arto bagare tang na tanra komuana welu tagi magos ni gym satui na vai nabi usama mau bulu benaka matanggali kota laki na be kuini bula hekta zing junior bulu benaka la sarusa nuku serre pauliasi karabake kete itonga malala ngabesi do bulu benaka
na nonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemudo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona matekuni tuwele bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Ekunei ndua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini nada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa ngusote ni kene bakatakela kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Betartar mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen kay tukimay, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nituwe kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na buana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareang gona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena vebu no boleh kata. Era talangani wakau tanga mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomondo boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa urua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Bilang sa boleh bitokan itu kena kami dibingkar pentintai sibina 5 na tini 6 miniti waka binang tagi itu kena non redo ko waka bibicu kena budo lebo merke ya waka nanti ikan talamatan bikin ni nabi wakani mai Sacramento ken ve city boleh kata kemdu mai boleh kani Los Angeles ngole ani bakai Bakersfield kota sombu mai Tracy kena ve puno boleh kata kemudi todo kasar ni toke ni boleh kena puno lebungo Sacramento sen na korturanga lebo ki California ronga tapo binang sarango en dua cukup na ngunu sente norto na dua band ni zabuci ngaya na dua band ranyo na lironga de kena bebito na turang ardulang ser tok mai nonto puno lomani bici bakata ki Max na ulutengu tok talangan don na turang elia pagaloloma untuk pinggar besar tempat di Wisa ini kila matan pada nonton pun nolong mana bici tok talangan turungan ita Tony tok lau bakal lagi nabe John Ron lagi arto na mati lolongo tando juga na arto band na tando juga na duo band arto panggar racungan nangon sala buru-buru merto toso itu kina arto langser arto na bakal racungan arto ngunu sende na duo bata club na 5 rua waluwa Fruitridge Road, Sacramento, California. En singa ba karawai serangango karuo sanga buli singa oya main walu na kaloko kina poin 2 miniti metini karua
na kaloko volta kita tunga kina nakakana kana curry pack kena kokonda so tale na kakana salmuritu na songongo ya na visuri tinga bikibuni ma Sacramento kena vei bunua vole kata moni na ngole sarai ni vaka levu na buku ni sasanga binagango o sabari taka chiko arto lako kede mai na buturara ni oile hia na langa ser orto na turanga todo ngo kanta po binaka na buku ni nonto suletu na nonto ngona mer na bakatartal ngabi kibuni ma Sacramento na buku nonto ngunu sendengo pondo tala ndo pata club ya ndo band usa barita ke lia bagala lama toni toka lau John Ron Rolangi Max no lutengu gertu na bodi mati lau lawa ya en Singapore ro saranga ngo na nu manangauna walu kina ti bo in 2 minute metini ke ruo na kalonko na karusa ulisinga po ro saranga ngo e man ndo pata club en 5 Fruit Ridge Road Sacramento California 95820 mereke ana bisureci wangondo tale pagombulo chugani wikimdo todo sar na gangs todo kunin duo ben na ekabi na kanikuwa we ken liu John Ron Rolangi waka binaka na buku ni nomuni siama toko mai sange suka beka taka mesa ndo ake na matandringi la yanu watala na ken kolobi tu ni boka malua na mate ni singa na yakabi ni bengarabi enda ya sandi sar salutu chuko na kabi awambo tana se goro no li rongo ta talenga na mbong ni singo ya orto ndolabo chuko orto na ACS Soul Girls orto na gai songo ta talenga na songo ya anga indona songo mbula ya to sa se manandu awat gerto na ngwane bulio chimena ruku di venda kwa aya omen
Biasanya sari setemo mai kaboro-boro baleta na tubia waki erto tuku na mati lolo ni John Ron Rolangi na kabi dibe karabi nindai sanga indua meda toto waka bi dibe na katagi chunga bito kadi sibina 5 na rusu lu katolo miniti no che bita na tuku ni be bolengo me bakana noa na rongo ni bita na serre waka takai chunga me ladan rawe back to back coach kenda na hawa ni ono na keloko ono kina be mama ni ono dari bin num tal tu ni kina serre mani ono kina vitu dan rongo ibuna utu ni kina na norto vingrabi na songo lutu binak New Methodist Christian Fellowship na nongu tisu na nongu panu ngena magatok mai en dona ngona leka mongo na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini nada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na bakani sena soti ni kene bakata kila se symptoms bakabo kesambi mbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito ay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga iliyugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se wutaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kare ngona binakadina. Kay indolo mo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karao ni soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakai lavo ene bagarobuka.
Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw ka lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kinabunga tala na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami ni boro buka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na singile ni boro wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena boro buka. Rangodi kina na nonda iboka sala na kenanda ena vika wakai labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Ako ni Pais tagi-tigo na namulori na buko ni Smoke Check, kita orang ni bukeiko. Girita may nanito team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabi buka bagay labo kasi ni Saumi. Gir may na ono saiba dua liwa ono. Navabe ko marota katibo. Senga, esan dondi na namaraw kinabagay dingili wo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula kemundo sana senga nilenga. Dono senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wako tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nanto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawangan nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito kay kanda sama iboga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalay. Yavalata, deo nanggay dalata ena Radio Bulan Duavata. Veitalo no te kina na vika membaleta na nondong bula. May veira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangodan na bana kaloko na vika Avenue City and na veito ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga nitikan na kaibiti Amerika. Bilang sa ulit mo nabitokan di juga na kami dibing karabat inday Radio Bulan Duavata na ngayon na sabi mamandong sarto nga bikin daru na lima na kaloko Yung bale, bago nung binakabe tabalengo Mrs. Naitenge, ngo may be Maretha, may Australia, nung binaka may Seattle. Bulu binaka malo tabanaki umbitaw, bulu binaka maramayanu, se turangayanu bekang go, en yakabit ni Bing Karabit Inday. Pagkatalang kinabi John Rondolangi, anu, binaka sa buwale butadingu, na naman siya mo may gerto naman dito kani may Sacramento, anu itagitu din nandun na gig binaka sara, ayan na mo ni Mandango. Alekoni sang fili, talofa bulo binaka, may irtun na biokani, may Australia, na yakabit ni Bing Karabit Inday. Agi kami nito sar na biokani lomani, onindo pa ito chumay, bulo binaka maramakay lati letan da beta, na yakabit ni Bing Karabit. Inday. Ndo tumandangan na ser me kamalumutu Goma be Steve Hidley, saluto juga na kabi, relax balay na baka sama, set kaya dito, binaka na siya machugumay. And na Radio Bulan Duavata Seni devu ngalay, nimbulan na seni devu ngalay. Talindi na veyaw muy boy au mai marau niko seto kamai winaka ke muy rai eko ulatu na sena diva meu takiena tunakula eta timbi tunandrauna kena sena maleka andiva meu taukena galeinina niuraivi kemuni
Kena sena e maleka Aundiva meu takena Talendina Iuraivi ke muni Kunimboi vinaka Maeseni vebuna Kunimboi vinaka Maeseni vebuna Kunimboi vinaka Maeseni vebuna No mundo vai ter que ninguém aí vai lutar vai lucingar Eto via langata tua na serenina sereni veida eito atamba amaina eito apia pia
no mundo vai ter que ai dangue ai vadu sama lusinga. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. Nama tani diva awa waka wale taka undi utae matandra na buwaka. Veibu tuni nimbayan rade de kala sala senga tale ni ukune arawa. Isa
kiroromo baisa mode nawe kakuya loai au sana mai ola tuna dola tana me bakana o seni sediara au nanu malesu nanu matani viva sarauti nanu mulia isalenga una monile sutale mai meu mai bulita le bakalaila nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kangu yaloa nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kangu yaloa nando mo memela ela kiroromo mai sa modena we kangu yaloa Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Io santi sarra bika di biru indren rebe ya umo dingoma ikel serra
Ranu mitu yani kina oir na vinga rabitu en budu di malu lebu nonda buno kibri na dorbo na sotia ni nonda buno lama ni bitling ni wau tutonka oninga rabita bitu kama sai ni amele penoni mai raki so ratu na private companies lele ba Afghanistan ki raki UN personnel bi sai buru-bura serea na numitu yani kina ndorkan na gravita baya ndona mbaki yali tu mai vale andagai binaka di satu na talibo ni bika kina ngolongo ta sara ni biraidi na matana botu liu rendo tukunai na bingere tsasa tu ndaga ni already no mundolo mani wara gitu nei bola kendo ya to tal tu mai ni oche bida na mathao sangai vagabuna nga bagalebu na reimbalabu na tetewai na vipuno ni gravita bia punanga sangai do pagadur tungan na songo bata tobu club na songo neita na bi matanggali songo so mi pagadur tu kina singin ringi na soso yangon ni ochi mai nangon ni andra gena bagitavi do kuta bagasia butagatu ya na bagana nulis tu inonda mai na puno lele buni bingarapi na toka lo loma ki buru kena bi matin tu tale so ona ngandre mo to ro tal weekend sa mai songo to na bitan na minute sauci ya na do tal sing di bingarapi gortun gangs mai no volleyball na mata di nonda matin tu mai Washington ratu na keling di bingara virtu cinggo arto cigu sarangan go me atau bucu kan di Singapore rumbuka Burlingame go na bucu kan di kena takan nomuni passport sali bucu na bitalo nongon go hey ko nga appointment lago kya so itu kenapa go saya nunggu appointment ke rongo tangang go kabin na kana ngole ngani ni sangol sarangan di pondo no 111 Enza Boulevard Suite 104 renongol sarangayani rongol talangan appointment ni ngol talangan di kabising don appointment litaro ni bater tu se cukup mena singa moni kembali na chance ni nom na takabro nom passport se nom voltar durbanwa cukup saranga kinai raw saranga no takabo na kina wonto na wekangu kerobitan lo cukup no na sen Bruno kapa ba tangan sa takabo cimena nona walking ngayani warak nga ebitangan artuna setak tu menurut appointment no cinga sa lure sarani itu na turto ko bita na mado na kena proses tagi main non tu buno lomba de wici na bi ruto to ni tu dengan turanga 7 to 8 weeks sa nangai raw ni nangai mon matura nangai meli tagi mai oyan nomuni volatar sen nomuni passporte ayana volatar ni durbanua ini mata katale dona keloko kina 5 na keloko na kabi Burlingame 111 Enza Boulevard Suite 104 ya bikin di nabiokani the Bay Area mai Sacramento talangan ge bangan di tegicani na tegubu tegi talangan na tobing karab talangan ni kirta bu binang na satu saranga mai pagrorotaka save time hassle na buka kipa ka mantanga buka na ngunungko Washington DC buka yani lesu mai return mai bikin tu San Francisco klana tapa sando nundul saranga patata na keni sau yang tapo bu binang berto na linga di pinggara to tokongo to sangol saranga mai Orto ko tamay baka bola kana bingarabi ena buku ni kena taka cunga baka bui se taka bu tal muni bola tar ni turbanua ya sarnga na vital no chiko bekenta na ya kabi bingarabi tinta bulo bina kana wekangu ali ti twin rex santin deo ninge lowrai na bulo lebungo kala ni chiko talangan na buku ni nona taka mai Sacramento ni bulo bina kan bulo watalang kina be Filimone tarengu dingalo sabang bul tal cunga be nona kai la tilatan da beta ena kabi na ni bingarabi tinta ikemni to saron ni sama chigumai en radio bulon do batang ni foto ko bekende on miniti me ono sakatalangan koloko namaka bima maniono sandana rongolo tukina en kabi bina kini koa ngona munde ni zangi kina siriba ile sakana ndabo werto na mati lolao ne talon ni rosni ni bonu sambulo benak
weekenda Jim Ratusila na italo ni wine de ambalo ya sibito weekenda na ono na tim na 5 miniti na radio bulan do bata San Francisco Merke California na kabid ni singa bukilulu hindi na iya apa kana mata tuna nonda mata tim ni nrua isa 2 sartungan na ngonongo rono sota bata kina mata tim Kokoa New South Wales Waratahs ito buta na Waratahs with na turanga levu na bita nga nambag sa ucher mata takatukin na mata tim ni Wallabies do na open side flank of Phil War do tala flank of David Lyons video tu na kena terambu na pi ambag sa ucher bakata ki Matthew Burke kay na Wungatsar na ndong gito rongo na Wallabies lago may na setup ni Waratahs do koko bina kana nantong gito takatokan na nanto ya tu liu kena ya tu muri talaga abagrita ko Mick Byrne non daw ni bakta ulidi Waratahs have got physical players and we will try to match them yan ang gito ya and sa baka nito virtu na non da durbo baka usaba rita ka 2 sartu nga ngongo orto na mati mertu sabang ditegir tu to na top 8 o yan na Brumbies na Chiefs na Hurricanes na Crusaders kay na Blues orto na team mertu rawa nierto na Kobe talanga na bon ni vida na itutu ya na team ni Waratahs na team ni Reds team ni Force team ni Rebels team ni Nrua kay na mata team ni Highlanders sa siyang talanga din ng rawa din na lasi katake kina top 8 o sa bola isarto ano to sa out of the competition din nga ni se botal chugo bidon to gito o yana mata timi ni Moana Pacifica anda sa bola binubinagatu kina we kartu sa rawa chugo no turbo karuan ni season bunor to sa liya to botongo ya ko sa bola taka chugo sa anduan sa sanga lebu arto sa natukina na bukun ni nartong na moni mathawa ongongo na bikay pagrita ko Mick Byrne. We met them early. We were pretty good there at stages in the game, going down to 13 men. Well, I think the game, they were starting to get a bit of ascendancy there, but as we've seen our boys play a good 80 minutes of footy, so, it would have been nice to keep 15 on the field, but really looking forward to testing ourselves against the Waratahs Rono sot chicken na sigaboro way sarangango ni boto ko rosa blukali na miniti metini na kalo kaya nangono may nonto puno lo manubici ngay +5 tanga may weekend to en puno lebu o merke chicken buku di baka samoya da sana baka ni bilak talanga berto na nonta ngone lewa 3.1 million sila na Vodafone to sana to ko ni kina na matim ni Vodafone Fijiana kanta buku di binaka na buku na to sa minding tigirawa to sana buku chuka ni mataka na buku na Lesotho batake na matim nganga ni Australia ber na ngone lewa orto na matim to sa minding tagi chigar to na ni bukar rewa taka chuka rotin ke biti na signi mataka Iris ber balabu ana korbatan bitila tawake blo indikiti steri rason lea litia marama keleni marawa meron na kesa asinati serebi dorin na rokete Jade Coates Caroline na isewa sulita wa isenga serei maleu ningila Rachel Ndabewa ke serra rabatundei na yatu muri ato sa kadibikin no ebibi seni karibi setaita rei lumu reapi ului na sau Jennifer Rabutia wa inikiti bosan rau mera wa izumu vania rei ana nemasi Rachel Langer tambua andita milinia kolor lomani ke Luisa Tisolong gorin na nonda matitimi anda sa bago ni binak taltunga we no ke mali urto na coaching panel to doko ni nandua nang gitu binakasar urto saran bukida na uwa na ngonongo mati ni tangi saran bisa utalenga urto no baka tambu idu ta kabagan tua na matitimi ni ngone leo ni Australia Rosata na moni mata talango sa bago ni binaka na buku ni gitu leberua anda kelani kenda na mai bici na tali ta kabagan leo na rugby kilana daba sa pangaya angay batalya sa kukuha sa kicunga may na competition na bi embake todo sa ray tuno chale mareao me quadra na batu rador bo ke ngone lewa tu bagata girto manda may nambuke guru na batu tu vaka tombo izuta kai Pinagkasiamo cukup main di radio bulan 2 bata and kami pinagkada bingkar rabi indai Hisa boleh kata itu di tapa Indonesia singa sananggo bulu benaka
meu viva na mbuke mbuke ya kamutale meu na vala taka rara ningi tersebutani vala na yada ni vanua meu vala taka Eike mundrau sakana no kuturanga ongono no buzau kinano ndaya sala Embauna numi kona mosini mataka Eta urilinga menta mai tua bata Oilei meu viva na mbuke buke Ya tamu talei meu na vala taka Rara ningitu sembu dhani vala Na yada ni vanua meu vala taka Eike muni sakanata urabau Nandau gitu taka na timi ni esara Kona mbuke mbuke meliu tau mata Lumani rara mente yalo bata
Nungu Chisu Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Sandi sar turang kina marama teru kina kone leon da sarongota nei kau di nonto programo nei kabe di bengkara binting tain da bo di binanga da song lutu binaka New Methodist Christian Fellowship and da rongota nei kabe binanga ni kuento na katakotoni and vitu nambak sango cher na buku nondra soli poda uchiku nanga selebu ni tampa ni wer binaka ngo New Methodist moto ni erchuku buli mai na tulau ezake na ngono ngo na buku ni kena bakate chunga na itu tuku binaka kaulu style na buku nga zambe mai kina le bakara rama te kita likinda sona mbula sa te ka bu me wakile mai na ndakinda kita ni mbula le bakan te kita le na nondra bakan bauta na wekanta mai na ve anu neso mai na ya tulau na ngona saranga we ndo bina katalangam da rilesu da roda man na voce ni kelo sa mai zapa talai kena nonda to program bakan mazawa to nanga mai sota tale na signi mataka sa na kuchkenda ni mezopa ni zapa nonto program na kabina ni kuwa na norto na vengara vika da New Methodist Christian Fellowship di sa sipta ko vika da ono na rosa nga bulu kantua na meniteu pedila no bono monindo no vengara dona kana nungu marutaka non debito kane mai na tul na kaloka dana me bito manitale na signi mataka ka kuni ngole tani wasiana itu tu binaka ngo na nomu kena nungu talanga na bono ni vengara chukina na kabi binaka ni kwa okoye sini sataba na nomulenga sina numungangandre okoye sutabo na level ni no mubakambauta. God will not meet you at the level of your needs and your wants and your desire. God will meet you at the level of your faith. Receiving this bus, I believe it is to honor the Lord. Whenever this bus will be driven in the city of Suba or Lautoka or in any other part of the country, I believe not supposed to bring pride or arrogance or that we are better than anyone because the work of the Lord. You know more, you got blown me. You know more, you got blown me. You know more, you got blown me. Set down
part of this project in reaching our souls back to Jesus. And we pray that the bus will be a source of blessing to the nation of Fiji as you carry out your work. We should see how God is going to make use of this bus to reach more people in the squatters area as our women go and visit and cut those basic necessities, to allow our boys and girls to knock on every door to souls that are hungry, and souls that are not only hungry physically but also spiritually for the things of God, to be a hand to the community of Fiji. Yeah, you know, there's only one love, sent from up above. And I feel the love of Jesus Christ and let God be praised. One love, one heart. This song is all about the love vibration. Heart foundation, reviving the nation. Spreading the love of Jesus Christ to younger generation. One love, one heart. Now let's get together and feel alright. One love. Honor the Lord with your word. Honor the Lord. One more kind of color in your word. One love, one heart. Now E fumo anche più e su questo modo va Cristo di cuore. Nella sede di nata dico, la borsa di cuore. one heart. There's a need for us to break through from the bondage of lack and poverty. Our God is a covenant keeping God. Ni satu pun kau boleh berkata kata and berkata. I give him praises. He gave me all his blessings. You are the truth, Lord. That's why I am obsessed. I tell him all my secrets. He died for all my sins. He's always watching me. He know everywhere I've been. My God is my universe. I am so in love with him. All the money in the world couldn't compare to how my God has been. They call me La La. From the Truckett family. Forever repping Christ. Cause he is all I need. I got a clue how you feel for me. Open up the sky, coming back in a wink. That's how you feel, Jesus, that's what's up. He gave you life for us, and that is more than enough. My God, he loves me. He bless me all the time, even when I don't speak. My God, he loves me. He bless me all the time, I'ma praise him off the hook like, yeah. He bless me all the time, I'ma praise him off the hook like, yeah. He bless me all the time, I be praising off the hook like, my God, he loves me. He bless me all the time, even when I don't speak. My God, he loves me. He bless me all the time, I'ma praise him off the hook like, Untuk kana kalau ina no mo yau kena. bless me all the time. Nage masine to ko pa na no mo yau kena. Yeah, he bless me all the time. Whatever we have, whatever the Lord bless us with, we must always remember Him. Me all the time, even when I don't speak. I just want to remind us, whatever we have in our cupboard, in our fridge, in our freezer, in our wallet, in our pocket, remember, always acknowledge the Lord, because He is a giver of everything. Samedi sobgandua o ko sa tigo no ne sana buni o ko sa de sana sa chunga no ne yalo yalo ko sa ko kena le musarera e tu no no ko ene singa do bi ko ntoda se trop no matu wale to no mati sando bitobi ena boro chino no nangilo so ko eno kumu mer maro i ko no ke nga ko lokina ena ke kebe chi ko ena lingandra me ka kun tabu te ba me no batu ono ke mutu ka ke na leoni ngatoloa leoni ko ke ngata ono mutu ramsa o to no mina ngomo ba bi mina ka ta chunga na klo ni ro sile no mbula pero no me inturta le que la sirko o ba mina to turta no mina ngomo ba mina ka ta kana tepeli bi ngarabi eno lo mi soko soko lotu karo me mbono no mitu na timni red rock
Dora sel group to no ni alba pa. Na baba na bisinga. Te mo men mo ni me lo to lewo. Me lewo situ gina na boss ni kolo. Tortala no bina ko mo babin na taka. Na university me na kambea. Kara me me tumbere gina. E so ne lulu bina ka di ko. Me me sati mo bare ta ni burubura. Na to toga ke na bina ka kolo bo. Paka sa mutaka kilani. O me turne ko mo kha. Na ka lewo ta ka na kolo ke tim ni Red Rock. Seno ni kito. Seno tim ni Red Rock sin wa yau. Seno to no bo na kolo. Paka sa mutaka na. Vi ka lewo ta ka na kolo. Karena mali ona biti mer la man biya seburu mura. Kena be tim ni rongo lewo tunga no ko biti. Pasa mata mengen ndata ta ma into tim lelai. Sanga tin bo kilai. Kar lewo ngol. Sanga mata ndo mir mo gitan tim ni suba. Se bon tu gitan tim ni biti. Ka pasa mata mengen la beta mena mona. Kene batang ndeng di pasaraba. Di ko rongo na kene talo. O ventu ni ko mo ka chani ko. Na bina kan tikalo. Paka mata ka ni ko be ka tanga ni ko ni ke to church of the now. Ni ko tira ki to ka be ka ni ko. Na tim ni rebro. Team of the now. Paka mata ka ni beri ke timu na kito. Ke mo kita ba kana lo tam ni ko. Sa na tam. Erra ni tam ta kita la ba. Ni rongo da. Ke lo ni rara. Sa sindati me siri kai chisu. Ka bara sa ka di ba ka chuna ko. Ka chisu no mandara. E ba sa mata kito ba ke team of the now. Entot betar mi garam ni no to church of the now. Ba sa mata sa ni to tento vale lai. E no no mandara. Ni kito vriani. We welcome you. Kito kita mana Holy Spirit. Ni chiko mati kito. Sa da mo nga kito vale shoot na de roko bindo kai. Iko kila ko do televisión. Kan te mo so gani. Kan kini si chine so gani. Kana ko do ka. To ka ta chuna do boni ko. Ka ba sa mata ka. Me kai sini bila beti bada bo na ko ko. Ba sa mata na biti mi ke sa tu ni chisu. Kito vale do tento vale le ko to team of the now. Ena ka kito ka kito me mo to sani sa o chuma. Ba sa mata me kito sa. Winta ko man do ko na kale le ko ya do man do ma da topet. Mer mama ko ke na timi bichi ko na topet. Kito ko winta ka. Kito ko winta ta lo ko watching na ma do so chi okila. Di ko radio TV o liga news. E ba sa mata na mo na me biti ke na ko into timi ko ra bitu ba. Se ga wala ni ko ya. Ni ber ni ko chini kita. E ro na kala mo mendi sila ndiro mo kito me bitano. Ni ro sa be bulen ni to wi. Kada man se ni ko ya. Pasam tak men lamon nga singa monichi me ko men no ko mengo kan giri no telefon no email me lawon mer to pro la ko brandi se mer to len vito ki maka sama tak ka ri da kamera ko ki non do no mule ko rabi to bo aba ko sin do ni to ko ko ka ko na kalo ren da ka ba era se sar to ni bo kilai se la mo ro no do bo ngona pasam tak ngai pila be ci ko men bo na kena tuan tela ni osi ngomong tengah sini ada orang kubananan. Apa ada meeting misalnya tiba sementara ni udah ada korukosko kita minta kan mati ni orang 2010. Yang bagi saat kita sini minta kan yang bagi kita mau minta tadi. Kayak sementara nak kagak sini tu mir lagi tu mana 2010 yang kita mati kita tunggu kamu mau rakam mau kere. Yang kayak sementara kata kamu nak keluar dengan kau sang juta di sana. Maka sementara tapi kali ni baru nak kamu nak keluar kumanda tu mata. Warrewa ombula na mula nakini mula na tukina na kalori mga kata na mula ombali sina de ro ko bito kai kano na chuma kuana lesoni wili kibikanda na ipiri una kena wasendua kabikanda ni botambu Eliu senda ubosa na kalowir na profita kani botambu ye kimuri ongo sa bosa weekenda kina lubena sebuku ichisu sa bosa kina nakalo weekenda e kane volta buko koya sambulia na kakedenga kokoya sa taukena na kakedenga kokoya sa lewa na kakedenga kokoya sa bagarara mataka na kakedenga kikoya sa toko na kakedenga na nona daga mana kikoya ongo sa ndambetiko na linga matawina katambe vuno kina baleta na koko ni alango the power in this name kabi kana ni voltambu awna wili kana kero pertani amo wili komanda kabi kana ni voltambu in the past God spoke to us to our forefathers through prophets and in many times and in various ways but in these days in these last days God speak to us through his son before he speak through prophets
tu se vossa ko koe birna profita. Ngona ndui na kene vala e bunga. Ya kani wala tamu na ngona ki muri ongo. Na kalongo sa vossa weekenda e na kaya da vuto ko tisu. Mbale talaba. Kabi kene wala tamu. Mbale to ko koe ongo. Sambulia na kakere. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tala na laba na yala uwa sibi kina le tisu. Mbale na yala ongo. Embulia na kakere nga. Hey tala ko mbori nge mesudu wale tungana. Volta bubu. Membulia tu wala na kakere nga. Kani volta ambu na choni na kena wasendua. Ena ibuka tige busa mbulo ko na bosa. Ara usa tigo bata na kau ki kona bosa. Asa kau ko na bosa. Asa vakaba na kakele ngako kwa. Sa sanga ni duna kasa va kamesa ni vakaba ko kwa. Uli banua vakaba ko kwa. Vakau ya motu vakaba ko kwa. Leone perra ki na taika vakaba ko kwa. Rhinoceros vata kena crocodile. Elefaniti kena mangi kena gorilla vakaba ko kwa. Ela uo sivi dondoa maletanawa ela kama koko ena kakelenga haleluya iko mbokila tu ni ndona vimbuli bore ela kama koko ena tsona kena wasediwa dona vorovo usidu mataboko kabi kena ni voltambu kasivi to kutisu na soso ngai ulia bata na kasivi kena nona soso ngai mboro ikina matana iko mbobaka sabata katubi wakani na soso kena tabiraka ni duka na kasivi kada bita levi ni dha relio ma una baro kasivi au bita levi na kasivi so mbi levi kasivi mbi levi ngai mix na kalau buli kina me rai ndona mata boko shudu mai betinana na nona kasivi mananga ese vaka mananga kina na kalau endona bimbuli vaka mananga kalau mbale talava mbale ko mbuli na kakira iko tibeni kwa ke sara ni mbuli epika watana madai merakana kene le lima na maundolo na tangane kuniwiliki na marama kuniwiliki na ramane 5 loaves of bread he created through the apostles' hands when they were distributing the bread, and he created the bread, more bread, 5,000 men excluding women and children. They eat from the creation of Jesus Christ. Kani bota berakana era mamau ngai tome mai na tiki ni manrai kinika sina ye tsini karuna baskete. Ela uwa sivi dondoa malatalawa au kwa mbulia na kakena. Soti ko mai vale. Soti ko mai vale na kakana. Soti ko mai vale na sote. Soti ko mai vale no motor sese. Rola na kangu. Kako ni kuwarita kana musulu. Kako ni kuwarita kana kako konia. Kako ni kuwarita kana kako konoba. Kako ni kuwarita kana mono chikina. Paka sakara mate tun kalau kene nona alundor kango re kene kuri. Sanda wada na sakara na kene kuri. Hemeni. Hene kabini sini ndai turanga kene marama. Robo kene wone lewa. Au bia kaitu kubikenda. Ela uo sivi na yalango. Mara toko embuli na kakena. What a wonderful name. Why? He creates everything. Cyclone ko tukuni nila kuchume mana watu embuli okoya. Keseni alu mai biti bakatara okoya. Ketara biti mai bakatara okoya. Kakele ngai bakatara okoya. Une bakatara okoya. Zangira bakatara okoya. Ualoka bakatara okoya. Nangio bakatara okoya. Lonko chevamu bakatara okoya. Haleluya kabi ko to sa muni ko saluka chinan mo chiba bakatara chuma lo malai. Amen. Turanga kene marama na kanga uvia kaitiko. Na yalango yala uo sivindondo. Praise the Lord. Sari totoga na kalau sebebe. Sari totoga na kalau me na mai rongo na tune kabini singanindai. Niko chisu neva na uo sivi. Mai na vi yala kene na. Yala ni no mulotu. Yala ni no gulotu chiko kene ra. Yala ni no muyasana. Yala ni no muyasana. Nogu tsikina okambara. Esana olau, chiko kelera. Nomu tsikina, nomu toka, nomu yabusa, nomu matagali. Ela todo ngori, ela nomu kau, ela nomu manu, chiko todo vera. Kane botabu na ela ngoe uo sinit. Maina we ala kelera. Na kana e bagana na chiko da kwa. Vireke manda desora kai sini bagana. Tarawi ko tu esa mendo na kai sini bagana.
Pero kung matutok sa hindi na ka ako kilala sa kanila bagayadana. Amen. Kaya hindi na kaya sa kanila bagayadana. Sa kanito ko na lumanimbay ko vos chikin ako. Kaya ubirayaki na o, nalumalangi. Uwakila na dhangi. Yapapala chiko na ndoni kavika. Sarembu chiko na ndoni mango. Dhangi. Ndoni mango kavika. So na dona plastic tungo salala tu. Nalaba boleh tu gina. Fanta 2.25 liters. Pineapple flavor. Pineapple thuba. Liters thuba. Fanta thuba. Kanga ya bagayana. Na ya vejisu e uosibi mena bayava kelanga. Tebale thuba. Potambo thuba. Atu thuba. Mike thuba. Spans thuba. Wa thuba. Lima thuba. Wale tandaba. Kane volta mune avango embulia na kakena. Amen. Kiko tamata naving bata kiau. Sarau chika darunga daru mai ravi tume ko ya. Hallelujah. Kabe ko kiko naving bata kital tala. Sarau chika darunga me daru ravi tu. Mai ravi tiko ngabe chisu. Sarawabua. Orawabua. Kiko tamata naving bata kiau. Rau chika daru mai nago chisu. Kiko tamata kau bata kiko. Segenero chico con chisu. Kaya tamata buto niya umakatagi ko. Segenero chico con chisu. But if you are nothing, but you look for some hopefulness in this life, I think you and me, we need Jesus. Where else to turn to if God can create everything? He speaks fall and the wind died down. Wind, shut up. Waves, sit down. Who speaks to storms? Jesus. Why? Because He owns everything. Amen. Maybe you're struggling with your marriage. Maybe you're struggling with your relationship. Maybe you're listening to me today. You're struggling with your finances. Maybe you're struggling with your work next year, 2013. I want to tell you today, Jesus, the name that created everything. Taltawa, but my job, yeah, He can create a job just for you. Jesus is still alive today. We can have a meeting, we can have knowledge, we can have degrees, we can have masters, but the heart of man belongs to God. There was no more interview. He leaned over and said, you got the job, but keep it to yourself until we write you an official letter. I'm challenging someone today. Everything that you can touch, everything that you can feel, everything that you can see, and everything that you can hear has a name. Jesus created all those things. Hallelujah. One time we were crossing Maitubu. Makitungta ko sa Maitubu itabeuni. Kani bagiti ko na raki das na seu ni wasa. Kito sambil biu Maitubu may loa. Makitungta ko sa na somo straight. Hallelujah. Na kito beratani na wanga sa nalandi. Kito sangay bondo nandua na kakabagatokai na fiber. Kito sangay bondo na fiber. Nimbiu nga tubu kito sa tumbutu. Hallelujah. Na kau ni uwa suwa na nito isulu. E amanda nga sa bernimbasi kaya ni kinawasa-wasa. Sa nimbiu nga tubu. Esa ni mawi ko kio batiki rambi. Esa ni matauna. Uluina. Panuwalya buti ko nga naweni, nawi, na combo. Sambil mandangan yung sos, kito sa tumbuto. Sa samula kito nga na fiber ko, na lewuniwa. Kito lagot sa kanito na bimbulo. Lo mga niwanga, kito nabito ka, turanga. Kamuni ka abos sa kinaway. May marabo. Kamuni abos sa kinalangi, may ruru.
Pinawale uturani ki maninang biuta kinangusungo na kaukawa. May unapunaw na kinanawaswasa. In Jesus' name, I pray. O tinganong umasaw doon na. Why? Rurumanda. Thangi, maluamanda. Kitulaw at sukita buni. Amen. Kitu birai orang tu kertuda. Tapi sekolah melori. Kitu sabi rin ito nga. O tulad niya nang umaso. Sa atin na maso. O sa tatay matuna. Why? Maramo man. Maramo. Thangi, ruru. Kitulaw at sukita bulu. Kitu tako sarawa kaya andong kayabala tali. O tinga vida na miniti turana kina marama. Nakaubia katiko. O koe ongo na yavango el takama nakakelenga. O tinga vida na miniti. Sa talitu mula fai bagosas. E bola ka ni rosa ka bulu kalimang miniti. Na netula ko may tubo. Magito takasani somo. Dito ko da thurumati ko na huwa tale nyumbulango. Nanu mati ko na yavango. Iko ringa tal eu sinilo tuminaka. Namulo tuminaka. Kau tumaike. Namusilo tuminaka kau tumaike. Tal eu go na tong mateni. Kau tumaike. Na kalau sini rona, ako sini focus ko ba. Pagala mo nakako sa kamati ko mo. Ako focus ko na ba ko biya ka ni mataka. God is not worried so much of what you've done or what you're doing now. He wants to see you to prosper. He wants to see you to be blessed. Kaya nandun ni Same. Coba usake kilani nung guminakit. Nakakita nga. Kaya cancel la hindu na ka. Diba ka touch ko ko ya? So nanguna nandun ka nabi masulaki. Na hindu na to mati. So nanguna nandun ka nabi masulaki. Au sa masulaki so. Erambula tudakes. Instant. Yeso era masulaki. E wotsi ndo asinga, wotsi bidawa, gaimbula. Yesu era masulaki. E wotsi sartu ndo madawa, wotsi sartu iru madawa gaimbula. Yesu era sa masulaki chiwango seberangani mbula. Bale talawa. Oko elewa na kakelema. Tabi ngani tal bunau. Nondori tabi na mga bauta. Iya na kaya bagay dori. E nona nalewa. Kanang gasa ko isya, e nasulo ito nungone tangane. Soy mabi kamu doin dono ngone. Bonga ibaga na ni koya ko biba kurubu itaki. Mola tababa nona nalewa. Nendo ko tiko ni kuwa, ni computer nalewa me nona na kawe me baka tulewa kino mumula. Au biya kabi ko. Kona marau, kona kako baka sangaratiko. Nona tsuga nalewa. Voso ko tsisuber na tisepeli no sabara ulako. Mali uro sa kabul kawalu tikina tini kawalu. Kako ko sa soli mai biya una lewa. Mai lo malangi ke burubura. O ko mo tonga lako. Pagalo tutakira na tamata kira. Subi ko na lewa. Na lewa itsiko nga buwana kalu. Hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. So nangona kitutuwa ko sa mai. So nangona ko wala kini kitumber mai may setup. Sa wala nga ko kuno ni biwa lo tutaki. So nangona sandau tu nauda. Sandau ka na masu. O tina masu saka impita ni nauda. O sandau ka bertu na darbo. Nona tsuko nga nalewa. Kaya tau nauda na nabi balong taki. Nona tsuko nga nalewa. Kaya lima na ko na kamay. Sila lima sa kabula na kamay. Nona tsuko nga nalewa. Nung mundurito ni ko nona nalewa na nung may tumando. Lala mo lang turanga na suka may walubera tako seke. Nona tsuko nalewa na kalu. Me sobi kaya may induri wakandua. Sobi kaya suka may nalakadaka. Parang tsuko may na past 10. Nona tsuko nalewa. Kako thurumatiko. Nona tsuko nalewa. Kabi kaya nalibol tambu. And I say na kinawase. Vitu. Kabi kaya nalibol tambu. Yathana ko kwa Emmanueli. Bale talawa. O kwa sati ko wataki kenda menaroli lewati ko na lakini mbula la pakenda tuko kina. God will never give you anything that you cannot handle. Na kalau sino ni sulia ito naka iko sino raw ni handle taka. Kakuli ko makaulumbali ko kaya taltala na viva ka tumalia sa kukos nga. No. Our God is a just God.
Nakalongo esulia seranga bikenda, nakasaranga era utikenda. Kaya ndo enduri tu ni kwa. Dendo uvuno tu ngabile ndo. Dendo uvuno tu ngabile chini. Roni kata sinai, roni barong may natamata. Iro waka mo tu ngai, na tu ngai na lewa. Kako viruma, kako stava. Pag bina katatu nga na kao, ni na tu ngai na lewa. Kami ni singa na dai turang marama. Narabo kena na lewa. Au samay kawati. Na yaba usi bindondo ang baldraba. Bulia na kakena nga. Taukena na kakena nga. Elewa na kakena. Surprise to Covid na Willie ni Red Rock. Sa kanindo mandang aberto iti mini viti. Sa kanindo aberto iti mini suba. Eramon ito nga maingawia. Ikaw sa kanila mo kilani ko. Vetu city kina vei lotu levo. Evakat suko na ivuna unimber ni Reteleni. Quarter final. Luka na Westfield. Quarter nganga may Australia. Semi-final. Lucy na tabeta levo. Nganga may na 10s. Kina ruwa na 7s. Erang gitu tuko kina. Ura timin na nanunga. Kaya na timin witi. Red Rock. Sa kanindo na yawe kilai. Nagandamit yung kanaling mataw ni Kao. Lele mo na mga tarong. Ayaw hindi ito makalaban na Red Rock. Amen. Ang siko may ito mo may nanungaw sa ang kirwi coach. Sa baba ba? Dito sa mga final. Talagay ko naman ni Berto na Dormo. May nawat si anak ito. Mundo na kaya nga ni Vinakanak lo. Dito ko parang ito ko ni Kwa. Roma, nayalang mo. E nandambit ko. E nalinga mataw ni Kalo. Namulenga, namundredre, namutavutu, namutao. Kako sasika ni rawata, kausin ni rawata. Iko na namatutu na namulenga. Lenga lebo tuwi ke maminital-tal. Struggle tu ng bulani. Liuta ka tu na leo ni Wanua. Sanga ni rawa-rawa. Turanga gani marama. Sanga talindon ko lo kota kina. Au sini baka nui na nunguvuku. Au sini baka nui vira. Ni tal-talagasi. Au sini baka nui kina kai kilana lotu. Tuwa na kausanda uravi tu kina. Serele wi au ravi tiko ngabe chisu. Sarawa. Erawi ko ay nakanda rusanga ni rawata. Para mo diyaw na kabini siya ni dai. Nung may tiniya tiko na ihunong mo. Na yata uwasi bindondo. Kaya matay. Tau kena nakakena nga. Kaya karuwa. Bulia nakakena nga. Kaya katulay lawa nakakena nga. Kaya kabaya. Pakarara mataka nakakena nga. Kaya kalima. Na yata mo. Endang betiko na linga mataw ni Kalo. Kaya binakatamay no mo na yata mo. Turang nga marama. Raw Sara. Sarenda nga be chiso na kabini siya ni dai. Au kila ni ruwa tiko na nito. Na takalo tu ni kuya na wati ko. E nang totale na walo na kaloko. Na kalo en bita vi lomay kito. Pala tani lewu tu na tamatay vitsi ni kuha. Suka na lotu na vitu ko, total na lotu na walo. Meron sa rin tini. Pala tandawa. No na kawai taka tunga na kalo en doon ang bula. No mutahu tu no mutaho na lenga ni bula ko zurtu kina. Au vi kabi ko na kabi ni sinidai. Sa roti kenta ro vinaganga. O chiso. Pagkagawa, no mutawo tu kina no mutawo na dende ni mula ndamu na ruwa no mbili raki nakako makasangarati ko ngori huwa kambota ni mata ni longo iloma amen ena mata ni longo sa iloma wa kambota ni ko lako mai vuwa na kalo na stabiko dombe kana wana la wangaraka dombe kana turanga via promote dombe kana wangarati ko na visa dombe kana wangarati ko na passport dombe kana wangarati ko na kontraki dombe kana via sereki mai na vala na liga ni lawan o visa o kabiko mai ravi tiko nga vechisu sarawa sawa na nyama mikalo ke mami vanga vina kana kavini sio ni dai bina wale vuturanga ni vango na kene romo kene rirai kima mi mai romo tiko na da usi windondo ya turanga ne kavini sio ni wa kima misa tambor na mbulu vike muni yalo ni ngase kene yalo ni ngone no muni kene nga sa tambor na mbulu vike muni bina wale vuturanga no muni na baga rara takira mai eno mongi ni sikati dai ke mami zuwa masu ina da muni nga chisu na ne mami turanga chisu na ne mami vangola amen